Kawai kakali ambulance jong keseng samla maulai pelun. Kala lendang hapedeng sar nongpo hene stem. Kat ba kadangkit ya kamet yap jong wei rangba shawes Garo Hills. Kat kum kejingyo jingtem. Kani kejingja kalajia hakapor kumban riu bejimin stem. Ya kani kakali ambulance iku kabadon yu number ML not Sun X prasan iwe pra. Lanya adu ba rishan karmendai bat kadangmi ina negrims. Bandit bu ya kamet yap jong unongpang ubla khlat no namar kejing shitom. Laong ba namar ke jingpin stat jong kakali kala lendang bay hapedeng surok ba kabla penlong ya katu kat ningut ki basyang hapo ban minsau malumala nakaliang ki pulit nong po traffic kilapoi mar syakajaka ban penlong ya kejing toket halor kani kejingjia ya ki ba minsau lapin kit no shanong po civil hospital banyo jing sumar kat bai ke medyam labu hakajaka bu medyam hakatei ke hospital. Sebab competition jungi kam judai hi katach dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sedang di email pa jong apa di amba yang penkala no syaka guest house lah neka homestay kan. Por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay. Pingi sedang sya neka 4 rooms tambah naka 4 rooms ni sotho ba mah nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand naka daw ka floor jong ki torres kila sedang bod hading in sala ban expand jo 4 room at current ni dan katsan room habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan ship ni kolong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state lajong kitores kilong la kajong ke segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lani ki instay lani kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive ka award ma katin ba ka gold award jang katu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lot ya baro